Kedam tang phai kuni ni phai trok penon ke wangji ni phai krepon Jorhat rong supelong ke do Jorhat District Sports Association pathok lamalong ke paman pon handicraft exhibition surihini rankoi rahinia bahaphan karbiang long pen bang thom ke basang pi maratum mithang pen ka son se son kelandun jia phan bartanglo bang zo long hawra khademele dorsing rong hangachor sangpi sabina tiron pi pen kerap ke pajerdo Birta kilong do na tengki kedam tang chiklo joni aprang dipurong supialong ke do handloom and textile asahem dipukla pen Pulunia long karbi pimara tuma phan methanga ri pen ke son se mate phirtha ke thaganat ase ke ki pipona hut ke son se pon ke do ana son si bangso exhibition along landun popusi birta long dun ke dam tanga por hut se ke endun tang kaduk we bang thom kep asa pimara tuma phan karbi apin deng hai hai lapen ri pen ka son se ason ke do an ke landun je phan pangrum si ke dam tang phai kuni ni phai throkarni bartang lo Labang so exhibition along kidun bang thomke batuma phan harakhat MLA Dorsing Ronghang achor sang pi sabina tron pi pena jok pekar om chitimalan tangka kidam ke bang je phan bas lapen kinang je son an pipa je dun lopusi berta long dun kedam tawa por sitame sang pi sabina tron pi pen methangkar bia pendeng support pe chanang ji lapen ke pavir vede je phan matha ponsi along seke lapen exhibition asai sitame deng pon bomlo Tapen labang so aseki ke deng dun long pen penangana bang pu bang phiatu methang ke theka son pen methanga hemarit kachelana ajak kong sitame chelong in Tasila puson ki sung det ki boide ra sang pi ma tuma phan kang thur pon thek la pen methanga hemarit usumara tuma phan kachelena i ajak kong ke paklang pon theka pot penangana ni marli tum pen sang pi sabina tiron pia phan kero pajir pot News report Karbiang Long Lai